ka basuk ka bakaman niya fi baro. Bas ngam at kiba siya askol ka kitin ka jong ublay. Apan pao ka buram ka jinro asya ublay. Ya ka jindong ringkat ka jong u. Mga ay kublay ro ya fi baro kiba ngam ya ka di ka kubo lingba ka di ka Good News TV. Tika ni ka di ka sige ka balay. Jong ka ni ka tayong. Kabalang bangin niya pat sa kaway kakintin kabayaday hakilong yeng long sem Kristan gijumi. Kanay kabenta kabalay. Kanay kabenta syabhang kajingya day kakami ba ukpa hayeng hasem. Ka relationship padang kakami ba ukpa hayeng hasem. Dito siya bangin niya siya kaman in pandem siya hublay gijing duay. Try ni ay ngo eme naman gijing gijang me gijing pila gijang me. But kijingay ay gijang me. Try ka nagapor, man ka nagastap. Asya bangingin mi no, nang kijang kiyang kisem. Manlet man pandap kikam gijungi. To ay bingin laay ka man. Diyang nagaktin gijang me. Hagidon huwad gijang me. Mamimin lang haswa ka jing gijungi. Magkamtam ka ni kabenta, kapangin kren. An ay, nakajing sulong hakabayaday. Kajing gijang kikime kikpa. Hakiying kisem. Praya lang mami, ikikay baro. Hagatan kita mo Jesus Christ no pun emi doai. Amen. Kajing day ka kami ba ukpa hayi hasam ka relationship ma brang ka kami ba ukpa. Baruan ra kalong yeng kalong sam ka basuk ka basan. Kan mau ba ka kami ba ukpa kide bandon ka jing ya day ka bajan. Lada ka kami ba ukpa kim don ka jing ya day ka bajan. Haga yeng ki sam ka jungki. Kan mau ka yeng ba kasam ka ay ka banja kan pat kan pra. Kumta kum kilong kami kilong kapa ki day bandon kata ka jingya day ka bajan haga jing ka jongki ka long ru bantay ya ka yeng kasam. Ka long ru bantay ya ka yeng kasam. Ikin mau bang ipay siya ka gospel ka jong Matthias kulunong ka ba nyaw katukot ka ba arpo saw ru arpo nyaw ka ong. Di manu-manuro bas ngaw ikini kikintiyan siya nga ba ubayale eki ngantara ya ukum ubriyo ubasta ubalatay ka yen siya halor umausiyang. Di ay uslap ulaham bat kiwa kilaya shlay bat kilier kilaya be bat kilaya syo ya katakayeng di kan namsyam lakalano naba na pensyong ng rem ya ka halor umausiyang. Pi kaday kata kaway kabay ka jing kaday kata ka balay bahang ni ka gospel Matthias ka amo brio basta ni ka thaw ya kata ka jing ya day brio basta unang man penya day ya ladi bat no ya ka jing ka babaha te kani hang ni pat ka thaw ngon ya kata ka jing ya day ya ka kami bat ya ukpa baka jing ya day ka jungki kalong bantay ka yeng kasam. Habaki don yang kata kajingnya day ke bajan, ke yang kesam ke syangsuk ke syangsan. Bahabawan kajingnya le, kajing pensyoy ni kajing dalay lay kenam kelon. Teka ka bat ka benta ni kumno. Bakum kita ki kami ki pa, kindon kajingnya day. Hakanu karukam kindon yang kata kajingnya day. Baningkong kolong. Bagi kami bagi ba ukpa, baka kami ba ukpa. Kadai bandon kajing kata kajingnya day ka bajan hakaba kindon ya kajingnya smuthu jingmon kaba kong san ma kani kalong ba kindon ya kajingnya smuthu jingmon bantay ka yeng kasam kidai kikami ba kikpa bakindon ya kajingnya smuthu jingmon kajing kajingki lada kini kindon kajingnya smuthu jingmon kan mau ka yeng kasam kapat kapra ukpa udon kam ya ka kami ka don kam ya ukpa kia don kam markeliang ki don kam mandon ya ka jinge smooth ho jingmot markeliang banya ai men siam markeliang bat banya phelu jingmot markeliang ikan mo ba ka tin ka jong blay ru kala tho bat kala om ba ka kenthai kadai ban pin ko ngu ya lade ha utunga ba kum juru kala ong ba ktin ka jong ublay ba utangaru uday ban ya la ka jong katanga
Tika ni ka kentian kawan ra ya kata kajingnya snuthu jingwat iwei. Baki day bandan kajingnya pendam, kidai bandon ya kata kajingnya snuthu jingwat, bat ya kajingnya iwei. Bandon ya kata kajingnya long kawai. Hakiyeng kesem. Kabentak baar kalong. Bandon kajingnya mangila ong nadu mene. Klem kajing kalian no kiyeng kesem kajungi. Kan mau kajing kadai kawai ka bau blay ula ai. Kajing kadai kawai ka bau blay ula ya penyate nadu ningkong. Kenapa lada kini ki pastor bagi penyatok si ong ba. Kan kajing yap na man penyaklan deh. Teka dai kata kajing ka bau blay ula te yakini ki arngot. Namla man penyaklan. Teh hendak kajing dai ba kami ba ukpa. Hapadeng kini kajing habang ipai pat kini kajing bisngi bementa kala sting. Kala long per no. Nyim kam yu isu bandon nya kata. Dai babun kilong sam kikot no ka divorce. Dai kan mau bawa kadai kalong yeng long sam kadai bau blay ulah thau. Kabalai bandon ka jing shania. Kan mau bantai ka yeng kesam kami bau kupa idon kam ni ka jing shania. Klam ka jing shania pinam la ban le ai. Kumnu fintai ka yeng klam don ka jing shania. Ladau kupa umut ban le ya ka babaha ka kami kam shania ayu kupa ka tharais niu ka yeng ka parano. Lada ka kami ka ban le ka babaha ladau kupa shania ya ka utharais niu ya ka kamot ka yeng ka parano. Kamdon kata ka jingya kiyo, kamdon kata ka jingya ban ong ban ya ba kata ka yeng kamdon ka jingya suk san kanamdon bakom kata. Habam don ka jing shania. Kadon ka jingya pat ya parah yeng hasam. Kabasaw ka lang ban amin siyem iwe. Kan mau ka jingya day kumiyo kupah yeng hasam gidan kam ban amin siyem iwe. Ban wanra ay ka jing baha. Memenra ay kajing baha. Lada ka kami POE. Baga kami kali ka babakla. Ukpa udan kam. Ban benbet ya ka. Balada yu iru baga kami kali ka kam ga babaha udan kam ban ay minsiyam ya ka. Mday ban pendaw no. Mday ban kren ben ya ka. Kamjo ka kamiru kali ka jo. Balada ukpa ule ka nu ka ba imbat ka ban poy siya ka thong. Kidon kam ban ay minsiyam iwe. Tika ni kawan ra ay kata kalong yeng kalong sam. Kabasuk kabasan. Kalong yeng kalong sam kabakot kabakia. Lada kikami kikpa kidon. Kata kajingye long kaway. Kayeng kasam niyo bakalong kabapranay. Bakala ruban long kalong yeng kalong sam kaba pen kanuksa shakiway. Kama baka kami bau kupa kilong kirishat kibaklan baha kayeng. Lada way na kinikirishat unkalan no daay pat penyeng ya kata kayeng. Tena kata kadaw kinikirishat kibaklan kidon kam ikaban penklan shushu baka yeng kan yeng pembaha kani ka gospel Matius. Lada ka jing lada ki eryong, lada uslab, lada ka layli kawan ban syo, lada ka sngi ka syo. Ika yeng sam ka jungki kan nam kulon. Namar bau rishat jungki ulaklan. Ikan mau ba hapadeng kalong yeng kalong sam ka badon ya ka jing shania. Ikan mau ya ka jing kajong u Abraham lingba u Isak. Hakani kajing itu kana kajong u Abraham bat u Isak bat kasara ni itu baket dok kadai kalong yeng kabadon ya kajing shania. Lada ukhun shania ya ukpa hatu pitharai ba shusha ya la ukpa ba kenyano ya hak ta kajing long samla kajong ukhun. Dai ba
Uyo kata kajing don ya kajing shania apeng ukpa kami idon kajing shania kun ru don lang ya kata kajing shania hadu bokpa ulamot ya kaban kenya no ya u nabenta man pendan buram ya ublay hendai ke kabo blay uyo ipan ya kata kajing shania ya kayeng kesam kejong u Abraham hendai ublay ule ka baplatam kabakraw tam kalong bau pelat im yaw kon ujong u isa tegan niya kadai kata bau blay uyo ilot iki yung gisem gijumi ublay uyo ka gabaja haki yung gisem gijumi teka kumki kami kikpa haka jingye day gijong ki ken mau bakin bu yu ublay hapedeng ublay unlong hapedeng jong pi ublay unlong uta unong pinyat ya kata kayeng kasam ka jong pi te klam ka jing start ka jong ublay na klam ublay kan mau ki kmi ki pakin namla panyalam ya kayeng te kumta ka jing dai ka bajan ka jong ki kidai bandon ha bakin buru ya ublay hapdeng ka jing em ka jong ki angai scam ba kadai ka step playo det ka jing mot ka be dai ya kata ka jing dai kami kupa lagi yang gisam bagong kikmi pa kin shim ya kani bakin tay ya kayeng bakan long yeng kalong sem ka basyat ka bakhlan bar ka basyong suk ka basyong san tingin siya kando biyang la shy ya ka bangin siya pai pat ya ka way ka benta ka basaw ka biya day bahi bakan kalong yeng kalong sem ha ka jing em kristan ka jing ni nabenta ka buram ka jing ublay